Yada say yamwa kwa baby Adom TV Badwam dwumadie no eso yada mwase papa pa umre no wadaje enne eye 30th May Erade Adom enenso ye last day of the week nti se nyame yadom ne yebehia se Badwam biemu dia ne yesibosome fofromu nti last Friday of the month 30th May eye Friday we unhu biemu ti Nyankopon ye yadom a wohwe ma ho fade ya e gira mu den ya mo ache ya mo akwaba bidin afia amankwa tamakro mu fancha yenso kase no antumi ama ya de bon krata no ene online de no eto so mene Jordan JP Bismarck akwasi insia boaten ene gina ha anopai be me na anopai me nchia we da bibia boko nya meti ase ya wani je papa na ya na me so because eno ene makoma mu mpaye se obia humia na ninye onsere akwaba nso meje oso ai meni je pa nyame adom so de yakode abaidie bibia ye kama nti kwa so de duako adehye papa bia no pai mechia mo nyame hira mo papa pa be na 1 week na nyame che kama ewie nyame to nso nso gu so kama nti je se bibia ye nyame yadom aye no nso du ho no a se da mo de odo bebo odomu no na ya ye ne sa nti abusuan mi gyan won na mu de aseda no amamo se 1 week no kama na de oye deko no nso oya de pa o fe tent no modern ebi de munye den so boden den ba we hu se modern set mo ya de yeda mo se pa de do so no de da bon krata no de abenne ene online de ne de bremo radio for so 97.1 ya chiamo ya mamo akwaba yeda mo se pa se fidie no edaha ene yentena wiki mu nyina ye di nkomo afa aneurysm ho ene enro nso so enro akocheki obipi no enro am cheki ya sure o se mi mankasa me ye weekly BP check up nti every 2 days bia we check it. The fortunate for me say the other 2 days every day bia no isi enra te ma metimi check wo esoro okay you are one ye ni che no na me doubt it but so ye dia nyame hira so wa anya nso a nyame hira nti no mama fa oye yes simple oye if you will be somebody much okay insha no agini too ti sa wo ye ya unim hu nso so wa anya nso no agi hu sha you kai I for say nyame admo a next week from Saturday to Monday and that asbro say bo so toss me no dot ye no ya de hye so pa eti memne dan ne kwese da sana penfo aka to no eye timemfo na na mayimfo ene be kwa kwhwe da asbro ne achi dem eda juada eye otumfo setutu na na mayimfo ye wo Asanteman Council His Excellency John Dramani Mahama former president and former vice president other government officials and na mayimfo fra mama hodo so eba ene juada no monko na betimi awura edan ni mu tie bestem kromafo ne timemfo enka juada de no homie nko na akopam ye kopiepia manfo na wakasa na me ko na kopia hwe eti ye wokwanya se behwe no from ememneda to ne kwasiada ni eja juada de ama opemso ememende ye the min na otwia next week okay ni eja ejuada no e de ama nanom ne empenifo adua ya twa ensade afrom te se ne empenifo so aka no ye makrom se ne krom ayedi no koso nye din sa kopem se ye be si da asebre na asumdwe etimi abafia ti for online so ya kwa adomonline.com na ye nyina ye nim chairman Wontumi ne ho nsam no na deputy AG ne nsam a odi abetu dwa adomonline.com ne say ye nhwehwemu afa chairman Wontumi ho ewo money laundering na fei fraud eno ho nsam o hwa adomonline.com ani mo ha ne dia eye chairman Wontumi no nti no say ye komu biemu nso Menchia South mrahwe bedwani so ena wono kasai se enne ye Wontumi o na yenim de bedru no so nti yenye hweye eno so ho asam eno so yehunu ne yekoso wo yoko wormo atsa ye ho wonsam foforo mu kra de free chairman Wontumi nsam no emu a abrantie ana owura Fred Kwatin
I don't say my contract began in 2016. Inti ano so ehu asam no inti fast Washington Ghana na musini ana yatsa ye na wo ho ensensem no abrantia ya boni din wo mu dwurumudie bi no ho ade no waba bonten ya wono so waba be kasantie no so ehu asem eni audio no so ewo adomonline.com tie no so wokọ ho no ma benya bi so akenkan ensem bebre na abadomonline.com anopay egu yefa the Ghanaian Times abokata enso entwaso na Professor Amuna na eka se wose efiade nnuane bi free ma no ne ba mu a yen lebo especially fruits abekọ na bi ewo ye malls ne bi eti won say o parking fe ba lebo bi eni na wahunu awridi ene ema ewo mu ene o de to FDA mpanifo nim say o won title food labeling laws sena bi obi bi o de aduane o to aduane especially ye malls no yen lebo na wo fa wahunu ade kro ya wo to na ya wudi de wudi de wudi ko mu especially expiry date no kwasi mafo 05 yeah then a drink cute bi a hye na yi mamba na wo hwa ni akono nam say kwasi na we de a but menyini said wa keka bo ma achele ne ade no wo hwa ne packaging na no ko label bi a mo ho no na ye na ade no na ade menyini enti ebia ni wo behu asem ayi mango ase pineapple ka ho ne ade but label bi eni Vice President so na eka so government committed to removing barriers to girls' education. See ade bi e you see akwan ama Wontumi enko school no. Aban ehwe no watumi yi nyina e de afri ho no. Menstrual hygiene, you know, sir. And Dr. Kojo Asante so say Ghanaians demand stronger action against corruption. It is CDD for so na eka say secretary pro ne kan dream de ne ehia hye papa ebetimi aboa ama yetimi edisu enkodem Ghanaian Times we de me femu obi aka say o se lawyer Chumberima omaka say see me hwe na me say say me nua no so ba wo height here different from me nua no na you free mampon o say o free mampon the bon free mampon o free the other side ko fi ase o free the other side me father side. And our papa free. Me papa free. Ejra. Oh. Asante ayi. Okay. The Ghanaian publisher Ensunye minority charges on Ablakwa over embassy closure. ATM by embassy in Kwaye. Same one here. Ibrahim Mahama slaps Bright Simmons with 10 million Ghana cedis suit. Eti ora Ibrahim Mahama so they can say Bright Simmons can say be the win anymore. Eti court ntwene Monica 10 million Ghana cedis kanisika 100 billion and on the 23 some Afenyo market slams Wontumi's bail conditions as a 50 million Ghana cedis bail na dia to Wontumi say anod 500 billion o say anod Dr. Nick Danso sweeps triple awards at CEO summit enti penipa no and that Ghana link ejmeko ano Dr. Nick Danso efoni wa say wanya basobode be sempresa abom ewo CEO summit ya na say e course the Ghanaian publisher actually we bad there adop the new trust attempt to remove Chief Justice premeditated kojo upon commander na kan say him ofuase aye bi na hye dwane o say see a pam Chief Justice afri na banwa so no na NDC fuafa ho adwen dada nye se boni bi a waye etromotunu afri adede so Media Foundation for West Africa so hemde de amansa twefo can be fast so active illegal financial flows. Say I'm for your money laundering at the no. You bet me at as na ho nsem ba you bet me atwe na yatwe ni yem. Stop politicization of NALAC. Vice Chairman of NALAC urges politicians. Eti panipa no and da NALAC ku an can say so say amanyofonias de be ready amanyosem ewra NALAC dwumadie emna emfa faso de bia emre omo. The Inquisitor NPP flag bearership race. Brian is confused. You see Dr. Brian Champo, what be your come say, Omri am for new common, no sampa, so Gina so prima penedio, NPP and the worker man's why confused. So I confused. Open man soon like saying, or say, oh, won't me dear, or some the nickel. Okay. Some the two. Open man, and I can say. And Africa must own its gas future. NPA boss
lawyer Edijita Maklo. Okay. And so na kasai se o se ebibman kasa so yenya ya gas pa ya kasa betimi de ho atoso prekope na de bia nko ese nkrofo ya na boy. The new publisher and amede ewie Atufo is returning officer for AFDB presidential elections won by Dr. CD Ta. Eti Nasia AFD for elections on Koye. Dr. Atufo Ghana Finance Minister, returning officer. Oh, okay. So I'm about no and because we no Dr. CD and a panel said Pennypoda Africa Development Bank and so anum. Abujinapo, US embassy closure and embarrassment to Ghana. So as a Ghana embassy near to me and Guasia Edema of Maine. NIP Ejumera program partners financial institutions NT Erica J. And the penny phone so Okon Nipo so Jumurana Ombano. Omone a year in Mukau dress Casam Dimutinti May and a cabo Senabe. Ghana this year a year entrepreneurship on Sabbath Miaka Mwebi a Fesicasem. No to be a bois amodumedi et me ako enkai and the new publisher the Bokata Ediaba ene anope enti said the Bonkata na se no any Adom online de no na ye de abramu ene efia da nye de wobekwa amane mu ana wo hawo ti ye wie de Bonkata no Adom online no wadawroma ye kɔ na akudie mu nsɛm aba ene ohu afade ye a JP be hyɛ de ne kyena fi sɛ kyena Nyankopɔn ye Adom a Yena ye jina mu den T Havana tema community 9 jina ye na so ansa na nwumre na match ne beba so anopa na by 80 de na agudi ya memre da anopa na akwana na otwi be free wa na aba ye wi na agudi mu nsem no atoa so na ada games yeah bonti oware wom ludu wom side by side and so ewom netball bia but na ti aba na so was the game kwa sa tete so yes sa nti enu no waduane no drinks no awo ha wati aba na ho no na wo du hu sika beba na kwasi wo mu kwekura no waba kura no ye besa achade wo do ho hye games nu bi na de o we na wo di bi na de kofi na nya lord fair so to mboka no momra ayo ochina sam ne ye kan yo we nya ni ochina me de ye ochina me de ye ochina me de ye tema ti Havana besrobra ho de ayi banon ayi noise making ni ho o ma wi o mo de no ti ye bogum sa gina wo na so na ne o tape se ma nkwasi sia wo boboda ya me ya dum ochina ye mra because multimedia ha na nkasa no radio ni TV mema ni gina mu engineering ni na so ho aha ti mo mra me hwe kwasi hu se set me say we are okay of we are okay omo minom call Unity Preparatory School na ba ko free Unity na wo kan ho Unity Preparatory School se na mbona ma Unity time na ne se afie so na make o kasa akwasi so obo se na be depelo mi gina mo be bo bo ntimi mo second no and we what dia to so me mo second oh se ne de ya so ne ko be obetimi abo second na ntimi dia yenyu free o yen farazak mo mejejire mo ti sa no ne ehu se die ba ya kwem ti ye ko anorism esrew wiki mu health tips and one ya ka ho say 5 minutes ye nche me do for ye ti bi ma me ye wie pe ahosepe beba nkomo ba ko mienu bi asemidi kanso ye beto aso say no ahunu na me ya doma na nso ye to aso tie ni ye na fi pensem mu ato aso ama ye da se so be ye ne sa ye kwaba. Right, fantastic morning. Thank God it's Friday. And another Danny Trinson said, Nana da in Finfere Eve over there as some from UCF Fun Day. Into Empire Neja, watching and I yigna ye copy more tema. Oh, Shami internet for my short tema community 9, T Havana, I want to the UCF Fun Day neighbor. And who wins it? Paris Saint-Germain answer Inter Milan. Ooh, wow. Ajebo Janadranisa. Ati bibia de ti me no kasa yi no he say fiti Jordan ye ba ya me fitamaneba ti Havana na me da cause I say making sure say bibia toto di ni ade me catch say na ntwe ni bo ho ena nwumere de beku na ntwe no o ti ase enkokọ no ni we ndi small boys ti beku mo channel pa but na de ko enam ye ba wi wo ha duane ye be bibia fresh fruit juice abarum fruit na hwa na ye yama sanse ya pomudin so hia ti Havana is going to be on fire. Temabede into Tenefia Sawara. Yabako Sansam, but Memoquaba, Morta Guinness, yes, ya conconia day, and then some bro, Morta Guinness, Papa, about your probably made in Ghana.
Fanoton chen na efa we su be shim techno. Be ba techno. Aje go. Me kwenim. Kwenim ni ade a. The Ghanaian Premier League no be shim sisi a ha no. But you be draw. Star 281 hash. Star 281 hash. Star 281 hash. Select Adom TV. Aha. Na for yebisa se urutwa he. Na wa chom se meritwa eyi na eyi. Ba could be a 5 Ghana cedis. Hope you understand. It's only 5 Ghana. 20 members. Who do 20 per me draw match of 1,000 Ghana cedis. Get a go bottom. Franco Trading Enterprise. But your phone papa fino. Franco. Boga Franco the goose a big goom. Kwajo de was at a test of 40% discount. If you don't like this one, what do you like? Fantastic. We don't number to judge among appliance a hold on so no easy crap. Now the Ghanaian Premier League Badwam match day 33. Who wins it? Nations FC and I say Kumasi Asante Kotoko or Gold Stars. Gonna come in TMA on Sunday 3 p.m. Mewa Kumasi Babanyara Lagos City's Heart of Oak University of Ghana Stadium. Or Kodada. That's we some team you call relegation that. Aha. Brekum Chelsea Gold Stars Peliga J or call Brekum. Wow, Bashake. How many nations FC nations Peliga J? Oh my goodness, game we better. Carolina Young Apostles, Accra Lions, Dreams FC, Accra Lions. Some tested Adriana Stars out of Lions became United, out of Lions so Peliga J. So match 33, we listen matches no see here. Lina sharing some live commentary. Ewo Asempa 94.7 FM RTU and of course 11 Wonders and the live feed maybe feed the Accra Sports Stadium my bro and you be Adom TV. So this promotion playoff a bear live Adom TV. Techima 11 Wonders versus Tamale United, ITU Pesoba and 11 Wonders Pesoma Samba. They've all been in the league before. You better submit to me Abba live at Accra Sports Stadium. Basso din. You better now. Yeah, the Abreu live on Adom TV. The January 3 p.m. Now kick off no Eshemo den India and Assam Keto Accra. Now let's zoom straight near go PM the UEFA Champions League more. It is the final. Empire ni Dominic. When I share in Yonko, Inter Milan versus Paris Saint-Germain. Yansha mo road, no. Aha, both of them road to the final here. So and only the road to that final, Inter Milan versus Paris Saint-Germain. Intika shana sosa me hormonti. Efenimo seti Havana Tema Community 9. Ebejiremu na ye game no the Abroad live or Asempa FM. And be a becoso be on our social media platforms. Nina, ya the Badwam Sani and Honsam ACT time which you cool. Winnie baby, a coso be shame our tema community 9 T Havana. It's a one summer and you home Fimukra and a 5 aside. So I have born up episode on 0249 136744 0249 136744. Nakwan be a sort of one ship never be so at me akuye and one summer and Malta Guinness. I'm okay one to pay. You buy a patch no matter the occasion. I am Malta Guinness. Malta Guinness can honey at the buyer. It is time to make the move, and that move is to get your Malta Guinness. Actually, a koye pa. Samsung Franco Trading Enterprise phone Papa Fee, Nokia, Samsung, iPhone, smart TVs. I hold a patch a horn. I will be just freezers. Washing machine and a microwave. Now, what biaba. Frigi, BBI or Franco Trading Enterprise from 0246 422338 0246 422338 and 0555 939311. And I'll probably imagine us on the DSC. Me share our T Havana Tema Community 9. A whole night did a Asempa FM UCL Fun Day at the Badwam. Ya no wakade Nankasaka Kijwana where Kasi Dubuedi, a Bernard Paddy Butri, I'm a producer. Yes, Koswa, Nehre Badwam. Later on the show, yeah, the Honsa Bebro, the Pacho Koswa, na, yeah, fa a drone, because it's about the drone about, right? And as I mean, draws is here. Now, okay, star 281 hash. Or select Adom TV, another Kakrego, so be this go bottom. It is here, and 20 members, no mama. Until later on in the show, you better not hear the drone or Abra, Koswa, if I Kakrego, na be this go bottom. Kabajum, Adom TV. Memo Aquaba, Midi fear among Kwa Tamaklu. Badwam health tips na wotwe munyi nara yakasa fa aneurysm didi yese wasuade fasada ma oba beti usu ansa onda echeye na endpoint homeopathic clinic nsunti ene ye pia ya benya oba ne yedi nkomwe ti Mr. Oyarunko ade a
into tono as in a coho for dogs, so personal doctor. Friend anytime be obejo so and I do no more na hadring. But to friend working hours are bejoso. So obey young kwa which media be moaba. Show 0244867068. Many oba Betty who's answer. Principal nursing officer. Me pachane. Aha. Obapa unkwaso. Yedase na watch you by a dear. What ma one penny be for so a prevent sa aneurysm any home treatment. Me da sister fear. Ensa meka ne kofa bae no meka se unya mojabroso na wo manage a enti ade bia kofa mojabroso oba se wono mo nsamba onum cigarette se wudi aduane anchine bebre wom se wonye exercise se wo dwindwin bebre no mojabroso kofa bae ni na e wo se yetwe ye ho free ho ena empo unya mojabroso a e wo se wo hwe na wono mo ndro e wo se wo sesa wabrabo one ye wanamuntu eno na brofo kasem ye kind of lifestyle modification se ne be ya obp no e be dropping ena ebio obi onum cigarette bi ejai nicotine na e wo cigarette mo no ema ntine ne ye bojo aneurysm eta isi omo ntine ne enti se onum cigarette e wo se wujai ena wo se wudidi ye dinyane a ubenya ahodindro wom Bronica sem ye friend or antioxidants because I say nema na enye no ni oxidative ade na ema intine ne ye bojo no but udi nema containing vegetables eno na containing antioxidants I corrected those nema na nke bema intine na ye bojo ama aneurysm nese no enti di aduane pa aduane bia wudi bia bisa ho se edi aduane mu ahodindro na me nyama ni aduano ena bio age Wontumi nsesa no but unyini no e wo se wo hwe wo ho so ye na wudidi ye se ne be ye ema Wontumi nkonya aneurysm ena wudi nnuane asrade bebre wo ma ese meka sa atherosclerosis se srade adorint ninim enti mojanam no ye kromu hanum de eno ne contain srade bebre enti menka se jai bate so na ye exercise se ne be ye bebe ne fat na ewo ni padwanem na intini na nkodore srade ankodore intini mu amisho that's a papa elim say ye be say any opportunity asa share wo bi ye that's a papa enti oba beti owusu ansa ena yete no enkano na wotwe mu nyina oni yen edi enkomo afa aneurysm ho bibi ho ana beka na make treatment no enam say eye emirikatua de nti mostly no eye surgery obi so wo ho a ye hu say aneurysm na start by enyampa ya apomuden adwuma ye for ye observation omo hwe sene esi ikono empempi no mo hwe location no omo hwe ne kese no ene sene esi iko enyini kono na omo aye intervene no eno ye profocus ye friend no preventative surgery sene be ya enkopai mo enu ho kura na yakoye wi enu ho hwe obi pi no check wo ho a check ni eni di ye ni enye exercise ye ni nyina betumi aboa ye ye sure say na wotwe mo asuade saa so na nyame ye adoma next week enkwa hoden wo ha ye bese hia ni asa di nkomo saa ewo conditions ahodo bi eho ni nyina no ye endpoint homeopathic clinic na daroma ene yetimi de brewo tu yaro nko ade a Mr. Ofre no a obejo so 0244867068 na wotwe besi mo nkwa hoden wo ha efia amankwa tamaklo yebesehia yedase biem samo kwa Badwam TV Badwam dwumade no eso yedase pa health tips no so watie na wotwe mu nyina aneurysm watie yedase so jebre etie ye Mr. Oment na ho ema no nuru ho ansa enei e wo so wo check na mami fa kwanya so na live from 30 theme no ye na wono mo ase nura omo ba multimedia ebe check ye screening ye ehwe mojabroso yeda ye mpanimfo ase se omo ho a omo ekai ye sanema we bebre inti multimedia mpanimfo yeda mo ase sanhye we no munti ene abedu 30 years no enye bete nyame nhira mpanimfo Katie onkwaso ono board of directors management and staff
yɛda yɛ nyinaa yɛ ho ase mo ayade nyame hyira mo pa mesrɛ mema no mesrɛ mema yɛ nefia no pɛ ya kwa point sesi na kwa yɛ free prostate scanning no scanning ni free kwa yɛ ni free yɛ ni free na ma no so yɛnkɔ check ya wodi mu free endpoint adaromenti na yɛ de health tips bro joda edikosi efiada 5 minutes yɛnche timesrɛ ofre dog sesi obeje oso no no wadi nkomo yare bia ha wadwen a ofre no a obeje oso Father's Day eba yenya hwe ama wo papa wo kunu ana wo nua be ma bi no ka kire no so onko endpoint enko ye free prostate scanning free no de free onye hwe omonye hwe 0244 867068 0244 867068 and 0274 234321 0274 234321 Endpoint Homeopathic Clinic, the end to chronic disease. And now say Mahofadi no assessor kra, yes, because Ochina by this time say no, na medical kra will tema community 9 T Havana restaurant and pub. If you say ho and Asampa UCL Fun Day, Jumediano Ebekoso Tibra. Na PSG atade kama ehemi on social de bra bibia JCB awo bia no de wo hia ne so obehya ba ye nyo hwe ye nyo kapre bra ne enfa odomo ne ani agro e bedi agro no sa gode bebre hihye hokosi sa nwumre dwumade no ankasa so ebe hihye so nti wo team be na wo ruti ama no so wo bedi nkunuma na ebe kosai medofo bra na me yadoma ochena tema community 9 T Havana me Dr. Sharp Miuzo aboboda eze china yenyina ye kotama T Havana na yekodi agro ewo ho nti kedwa beba na fe ye de 5 minutes abro na edi hu nkomo na fe wahu nia etuamu sabre de ubenya hode na wakwa na jese one Dr. Sharp edi sawoso no de bibidro na esanyarewa nti kranka de hye de unim de otimi do ye mo akwa be Mejoso. Na bia boko dia. Obende bibia boko. Ohwa ye fepa ati egum boko. Ozuwa egum. Simple. Ye de twen ochina nyame ya adom a. Ochina ye de. Ochina ye UCL Fun Day. Asempa FM ye sports. Echina na ye bobo kese no ba before then. Me chia makura Jena Mosquito. Sasempa yeah. Night general manager. Night one day general manager. Me ba no. Jena me chia. Me ba. Ojo so do yento so na ye hwe de kranka de hye. Nanano mo ene ho kranka no. Afie. Bubo kro ni din no. Bruni bo firi kransa ye firi ne kranka. Aha. Sa. Ene buana. Buana abeka ho. Buana na last make am asem. Last week no me ma obie lies editum say bia ye adwam obi anye ya onfre live e wa Adom TV me ba cho so obi amfre ye de 7 years pro so but enye say ya momo anye yi sa na me pe mba cho ye kire so say ye kono obi abetim de message aba Adom TV ni ba bia mba cho manya message ba ko me de minya bi de asanka bia banka mbefrew anantisa ne ye bia no ye wati na mecho no aba no enye se ofi onu ma na ye de sa yade obi betima cheche aba na we ni din masa oka theory na aka practicals no ye kasa ayoyi a okura hu se bisi oda wa we ni se ayoyi ne book mu ne atworo into practical na ye different na a theory no ye different na practical no so ye different what you say sanete entubo se ayaresa no se wanhwe yi a onti ase onse omunse obi a wote aban bia no ayese owosunsun bi anyese ontimente yetime kire o se dua bi honuma okwa akote a gise odi kosua eto ase anase uhwie shinap ana se odi beto ase so behwie go mba cha no bompa yo wodi wan di o wa anyesa amamre na me ba cha obewu wati ne mecho sanete utwa oboa aye wo ho wati ne mecho nti ayesa haban no
obi anim se bibi di akire ena tumi nso so eka ho anya sahaba no ayi se ntumi nya adwuma ntenyo obi a na betima sawo yade keke nnuro ni nneoma no omotonton no wo ayi ya friends tima market ni nneoma o afie se abeya a yede sawo yade ebekọ no eno nso so no ewo eho asem enu tumi na nyame asade aka sharp ho a ode ye adura entimi nya de ben e mistake no na hwana ma wo sharp no memusa sharp no ache sharp no se me kapa jima yai no ne ayi abre bi omunya tuo case ache ete something ete na ete ete so atam ayi bi no what ya so ba na me okotoba bi ho na mind bi ho no msa wade opposite no ga say oba ho doctor sha oba yi ho new town kotoba bi dan yi ho no what ya say police station na ho no ma ona na me nti ache to na de ma wo hwa wo sa na yare no ma wo sharp dabi ofre me odi dinu fre BBC a long story ne no ebe ka ho akire and what ya say okay sanity ena ampampa anso no me ya de a ekohyew okay me na metime de be 6 minutes past Adam edam obi abayi ni ho atoso mane family antimi anye ya me se me di nisika be ma no on say expose me ukrom fra me ma be 500 million ndi po bi no nche da o papa bi no mfre nka be mu kranka de enka me mu wahu bi sharp be mu wahu bi sa na wi asenete ya de bie no ma de be on ma yentimi so epilepsy e twere enye ya de ne ye mpa ho nsem eno ane se ya de sede na aye etwa atoyin wa ye de yempe etwere yempe yes nso adi Dr. Sharp no me ba cho obi wo cancer ye mo ebeko osa ye eko asthma ye mo ebeko stroke condemn one ye mo ebeko breast cancer ebeko ya de bebre killer diseases na utidin a eni aduru ni nyina mbato ye we na duru na mo obi na da o enkire wo se ebi ase ni o senka me ka senka ni o ma minister of health na o ma doctor na no ka kire wo se bibi duru nya adwuma no ono ana ma sharp nso ayi o se minister of on kasa na me kire wo se saa intinu se doctor no ka kire wa se ya enya no kure intinu yade ni nyina no bia wo eho ensem ne adura wode ya ebetima ye de akọ eno ni yeto nsafre wo ma abre o hawni abebre saba be so am so o ma ye bia enye obi won ma yade nti wato ne fie ni o ma bebre asi ensem bebre bia tukwan akoboka anyeye esan ko fa ensem bebre ba what ya say enti na sharp ewo wiase se oba beboa na ne ewo bia no akọ into obi wo yade bia apart from achachakwata na kompo na mumu wode no ba me onu ma mentima nya ma na meto mra ewo Ghana mpacho bintimi nsi me kanu mu television kasiye so me yabunu ni ba me fire nkranza e fire ne kranka na boa na hye ai o hye wo sanete ma me papa yade no sene atie bia no ye ma wadura nso na afia mama wodi aduane bia o ye tia o ise diabetes ya sikire ni ayi na wana wa memo wadi what ya so betuma tro police report ani ede yeye enye total blindness ana ni kura efra kura yeye prostrate yeye me ba cho yeye bibia awo ye ho ye mfa machine ena ye oba ma on ma on mi tesa so de fie na mpacho aba na me de ye adwuma ma papa na ye tian de bia me ye adwuma oba ma on ma mi ni branch oba bia Dr. Sharp de di Manchester oba fa ka so aka no wasi wo overhead na ase se wo si overhead na ase na ofa ka equity market no aka se obesi wo ADB bank
usu edi bi banga obi sa Dr. Sharpa obi abe de ben ebe chiro everyday bi aso me ye adwuma o ba me onum a obegita 200 Ghana cedis consultation ene ye de ye card ama ase ye tie wanu ma asem obi onum a obi timba ena se obetie no na nkrofo di agis Kennedy keke pati ase obi timba penyin bi wo le yi nyambo a bia next week penyin bi person kasa aban mu wati ase a mo wa aban mu na ayiti wati ase ayese yi kakra na ya ntutu nka bim penyin pa mo person kasa wati ase sanete wo mo wati na me chance intima me papa a wotie me a wo hwe me oba me onu ma me wadu ntine me mawo me kirewo ne yade no ho dwumadi a ye betimi asovu ama ye ntimi asovu ama ya to mra ye be mo 15,000 Ghana cedis fanipa no bra adom ana joy hanom fa be twan o gate na no se sharp me ma ntimi ansa ama na gesa me ye fraud no ne nka GP kura de oben ya na nka obekime ani police headquarters because TV we nye TV ketu abetima akata so ubetima akasa wo so wati ase adada nipa na asese nti nka we ni ye ayi ye friends nation ayi pa enso so no mpa to bi ntimi nsi yenim haban ni tumi ni awode a nyame ti asofo ndi amaye me abuni ba mfin kransa efre bibia so ta machi me yem adwuma e de buo nipa na talk my number no numbers in the wo TV nanim no every day bi anso de biara da me ye adwuma yenim holiday we ho fra no pa kwesi be 5 for there ye adwuma numbers in the wo TV nanim 050 554 19 96 050 554 19 96 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 020 489 7454 020 489 7454 obey onuma ya die te sen ekuru ana bibia no gallon ayede ma woni okay what ya say we ni ye gallon bi wo kasi ewo mani wo da wo sesen ye ma we ya beduru ayi wantimi ani adanse ye se sharp wadu a mba cho obetimi a report ye kura Yedase papa Dr. Sharp na wote ne nka no wo fa ne number no ade wa modin wo frɛ na no obedi nkomo na fe wotumi aboa ma me nkomra na ye ba ye beto so Yedase yensa mo akwa babiem na yenda yetiefo ne yahwefo yen sponsors yen clients yen guests yenda munyina sibiem multimedia MGL at 30 yeda mo ase pa de chibia station mu bia de obebie bia de obete ne first no na yaseda na ye de mamo bi se suma mo ne yasum ne se de moso ye munti na ya ba bedu hei na me kai wo se nyame ya doma Ghana Horticulture Expo 2025 no ebe hyase e wo June bosome no de to so duba ko de kosi dumien san 11 to 13th June e wa Accra International Conference Center Ntibra na Ghana Horticulture Expo 2025 ye nyina ye me showcase ye nneoma ye war fruit vegetables any technology ne export opportunities nso da ho de ebema Jumedi Federation of Associations of Ghanaian Exporters womo ene Ghana Export Promotion Authority ena ede eba sponsors no eye Ghana Exim Bank, Fidelity Bank, JIRSAL, Agromonti ena fe JIZ one mother Roma on so on same Jumedi eba media partner no Joy Business na Jumedi otitineni obeba sia babe kasa ye mampani John Dramani Mahamanti
ye nyina yemfa ye ho enhyemu wodwatone a wo no sabre wo per stand wo ho exhibition stand no afre number 0243 457783 0243 457783 and 0535 224555 0535 224555 Ghana Horticulture Expo 2025 Growing Ghana Exporting Excellence. I don't pay so Alhaji Vision, Doctor. Any team on so abaha. Ja no esisi so no enubunani no tan doc kasano omo ba be kire nti doc memo akwa be na me dofo so anopay na bia bokọ de esa mo ba ya che sa nde na esa mo akokwa ye ni mo kotiti sa doctor enti wa anopay yo mam ye beda wasi na ya fa konya kese so ye transisi anopa ye be ye nigye me duru hadansi de bebre sa your friend Alaji na mintumi na we ye adwuma ne esa bom paye ma wo pe de na wo pe yankopon adom na obi ba me ho osi moja tu no be 1 month ofri kolebu okoho no bi direct no ba me yankopon adom message wo send ye wo me phone so esi etumira ne akirisi eti meda wase na mafa akonya kesi so achia atiefo ni fi Ghana ha ekosi Japan na ye adwuma ho Holland ye adwuma ho Canada USA UK France ni Italy Babia Alhaji Vision din wo ye adwuma so nti bia na obi asu ahwe me da obi so ntemi kada bia the first time a obetemi nkani bedin a obam just na traditional herbal doctor Alhaji Ahama Idris na opanyi kwanche for me na da Alhaji Vision Herbal Clinic and Spiritual Center ai woko ko mlimli haya Adom TV dan kase amikasa wuyechi eti ma me ne papa ni die bo ahobrase mu bia na no pai wutie me na wo how bi aye kwankro ene da so efiri wutase kwesi unase me pacho mu ntie ne ye me se me ye aduro yento yare din obra yentumi nye ho adwuma because twedi amponyankopon bon haban no bible sie ni dua na ba yefa haban nsa yare sa na ye komsheni konko Muhammad sallallahu alaihi wasallam so kanu hadisi bim wasi yare bia ne ho a eni aduro chise owuo se twedi amponyankopon da roma na waka wo ya kira haban ye wadwuma ebia ye on se me ka kira se emoja tu obi 1 month mama na duro atwa edi enti na okọ hospital antimi antwa ya mani nro bebra no doctor senim diefo mama na nro bet yankopon bon haban no haban bia wadwuma eye na sa wunya ho pai bon so haban so ye adwuma enti na no pa adwuma dia metumi ye o maso ye ho no mema me doctor Badwam ne bai no ono so mu boso na wi an ye de number na sa doc me da se se ne papa kan no ya so ye de bibiduro na edidi dwuma e wo ho no mo enti no se wani na how wani ye ya ebia ko hospital ye se ye te na baso na gokuma na baso ye besre se obeba na ye di machine ahwe wani so na ahwe how e wo so no na ye di drama ye fa mu wani so san so ne fa sikan en fa nkan wani no but do ne ye de be ma na fa vase no na clean wani so na so ay kama e di ama me no ka say obi wo dem a wo ti yen a eni how eni yade nti waka dem me sraw wo ti yen kan se ototo anamu na oba na ye hwe na ma odro no na se ho etimi eto na bibia ye kama e di ema nkwala no so o mko school no mo share space na ade no nyina no so mesre sa wofo no se nkwala no ba no me ka kire mo se ma e bia teacher trade ya me hu ni yi a mo fanye asem hia asem e hu hia papa bodi nkwala no ba no so hwe a e mo odro no ma mo so be free no me sua de kama sa so na BP ye blood pressure no so ye ho adwuma pa titi na nka mpanifo na omunya BP so ene no e wo ba bia nti uti ye nka no so ba BP adu papa na e de be ma na ye se e be BP ebi no mo ba ye check ya bo se na wo soro ebi de 180 200 na so the next time mo review mu no na se abafem kama ide sa so na diabetes eno so ye ho adwuma no so bi duro na ye de ye ho adwuma no so dodo na ba na check bo se na wo soro na mo dwun so bebre bi mo dakra mo timi na so mo ba ya so ne ye ma mo dura tumi so mo mabiem na nigye na wo mo de eba sa so na gonorrhea ye ho adwuma enua memba mo tie nsamri e bia na odwun so awte ya e wo bemba mu obemba no fon na e fon emu ye o ya nsu firi mu ba wa wo mpane wanu mo nduro na so still enko ya anase ko anase aba eno so ba papa mo dura no so ase betu kama sa so na enua ma no ano so ye candidiasis anase odipo aminka ne sa bi obu amani bi wa ha wo mo obu na nsuo bi e free tese nya ni kala bibiri bo se boys no so mo free oba bi am free na o ma e bi ano no ni mo hawa e wo no ho nti na o free na wo ma no nti se otu no o sa ne ho yare na se bibia e kama e ma prostate ye ho adwuma ye ne o ka se bia na ya show rubber ana se na me kan odun so ti ya obi e wo ben bani no so oba ye be ye ho adwuma ma kama oba ana se bemma mo pa awo a e ho aye mo de ma ware ache mo nwo ye sa so ro be ni bi wo ha bia wa woda na wasa akọ ware fufuro ama wo na ye de atwe akọ akire bemba bi nso ye saa
best sɛ mo mienu nyina mo ba ye be nhwemu na sɛ ba bia de adroma mo na mo na mo hoto mo musumotimi awo afa mo afa mo ba na anija ba fie so na menstrual problem enu yamba no mo ko amfikyira mo bre no obo ani de no engyina faako ohunu onyane na e bia time o expect sembra na enso na asan so ayeden asan ababiom ni nyina no ye ho adwuma kama wo ho so na stroke ye ne wo kasa wo papa bi wo mama bi wo nua bi e bia na onya stroke mu ni na chini enante ye ne ye bataka kasa no ana se kasa ne ye nanso aka nante ye no no so mo de ba ya so ya bibia be kama ediama low sperm count be ma no eye adwuma nanso ahoɔden na wom no aye se timi anyinsen oba no na emre no so ba papa mo dress e betimi busu no kama ediama obo ase ne sisi na ene ya siatika na madwuma bi a wo ye so driver ni ekuani ana se tailor ni obi adwuma bi a wo ye bia na nye se adwuma ni bi na wo ye but usisi how no so ba e be hwa ma ko so ha nipa bibiri a mo junso ana se bi o mo ko agana bi a won se emoja ewum basa so na ebi no mo kasa sebi na enka ewum koko timi yes ade no ni nyina papa eye ho adwuma spiritual marriage e bia adwuma sem waware sem bi ha ware no ukwa enye yi mema no ni betra ba kakra se on friend kra anye de on fa biom na se bibi na edi wachi na ema no etimi ba ne sa kaka asma nyina ye ho adwuma papa wa ha meja ama no na akire yo document da wase na no pa bia na obi tie me maka chem se adwuma ye no e amamre ne amane e na nanom na tete yen enti meka che so bia na ohaw bi da wo so wo dia akọ hospitals me nuan mo doctor say anim diefo o ma hwe obi say allergy vision makọ outside makọ hwe me ho yare entimi anko e die enti na entumi nko bibi ta chiri na se wo kọ a doctor na wo hwe no be na fam die nyina entumi ye de enko na me nuan medical doctor bi frame wo say allergy vision wo ka asem bi me de because na me obi a me hwe no ma ye de wo se me ye nyina entumi ye de enko na wo sunsum bi ya to diabetes amount sunsumu ye siwa wo ho kwan wutimi ware ne ye siwa wo ho kwan wo sunsumu enye man nko e man ne bema nyina nti e basa na bede ne wawo doctor ne beye na fam die nyina entumi ye den enye yie ya to ensanom honhom ato de hye no so onom nsan wi ne cocaine na okasa adwen pani so hoja so akola na ko school papa bi wudina ye adwuma papa bi obi se ne ba ne no nsa saa afi ode ni to kwan ko Germany onim se ho no obeja e ho kra na wakwayire ne ho ye de eno edi na chi ne so the large vision said maybe yes spiritual checking me hwe ba bia haw ne free na ma ye ho adwuma inshallah haban ne ye den e wo ho paibon so ye den etechire enye bia me kasa yare sa ho adwuma no enye wunim dia wo ne ye de sa yare e nyankopon adoma chede ene wo de ye den ene nam de nko abi so no mu de ye adwuma nti obi oba large vision e ba clinic and spiritual center bia no say awo adanside ye den e wo ho me se obi abodam matimi asane yare e die nti na me kasa me ntena ha nka wo bra enye no kre adanside ne ye den e wo ho because my catch say me hwe ba bi ade ne free ba obi ano kasa nti obi okokasa tia obi nti ye to how bi to no so e ya kasa wanantia sisi abone yare odadem nti doctors ne be hwe entumi nko alaji visa ka wakoma fato yem akra ha kokomlemle ana ye wo kumasi nso ye wo kwada so agrekenzima te bia wo hia ya ba bia wo free ba bia brajoy fm na sa adom fm wo de woduru ho abusan papa no skit fon say wo ba alaji vision herbal clinic and spiritual center wo hawo ni amane bia aye kwankro da wo na da wo so if you would be see una say anajo woda want to be na maka say bayifo no anajo no mo ye o madwuma na bayifo ni to me wa alaji bayifo ni to me an beto how bia ma wo bayifo ni to me obese wa dwuma bayifo ni to me obese wa ware asiwa wo ho kwan wo bra wa ba alaji vision ba clinic and spiritual center alaji vision ka chem say maka say bayifo ni to me men ka no kwa me ka aye ho adwuma nti alaji vision ka chem say mo a ya to how bia to mo so ya say mo dwuma ya sima wo ho kwan kama kuma fatu yem bra na me hwe ho kwan na menye ho adwuma nye de emfama inshallah yemfa number no enso antu jawia no obi a show ha ipa show me number ni 0242 812 426 0242 812 426 and 0502 187 178 and 0558 58 45 ipa show koko wa koko hamono na no pa bema ni oba bi ti mo ko private ay moja nko a nti ni sisiye ne ya moja no sentimi ntwa bema yesa wo bema nya dwuma wo bema bi ho a de bema na no pa bi ne wo kasai se wo ko ba ko na chi se wo china no pa wa emre se emre a hoja so no kra na edin alaji vision say sa ne o mane gu aware bema de so otimi bo adwuma ebre bia me de manager example manager wo bo adwuma pa alaji vision ka shem say wo ye bema na pese wo bo adwuma wo ye bema na pese wo ye adwuma kama
phone number we na frame 0242 812 426 if I show man so betima phone number no ya monto no bi ma mema no eja duro bi e side effect obi o hwa one oba be hia purchase ono maduro ansa enti wano maduro enti de muntie ne ye mrantie no e de 25 to 30 years mrantie no bebre mema nya adwuma yes sad no ye kuta mi we eyen haban enubra enu sinima ko 3 na maka bom en haban o enti e de na se wudi kontomra obenya side effect se wudi enyado a sana haban no so tie enti ha ye dodo akonwa ba ko fo ntena so nye de enche enti fadamba ne frɛ bi o haw ne amane bi eda so me se eye sunsum na se honamani madika aka cho se ba ifo ni tumi a obesi wa wo ho kwan ato yare ato so ase wadwuma ase wabrabo no fadamba ne frɛ large vision inshallah o haw ne amane bi eda so ne ye be hwa mo na wo so beto yada se Dr. Alhaji na yete ne nka na Alhaji vision ai obechire ha obenya no na fe wo show me kwaba mo ba ko bi so ho ye ba e beto so asempa UCL fan game ye ko nti hwe se ma share PSG for JC a ye ginam e na cha ye ne Inter Milan no ti ye be di agro no sa me wo winning team nti no we ne dia me wo side simple cry hwe ma ne say nti no china yemra ye nyina yemra ni nyina ye form of exercise ni di agro peja ye nyo hwe wa hwe kra be ye lucky na wo kokro wanya bibi krampo nso de akofie wi abrantem by 8 na agudie ne ya hyase na ye bomu ade akokopie anwumre no ansa na PSG na Inter Milan game no so ye de abro uni masempa se ho ye wo head quarters of sports inti Mr. Bra obi eba inti wo so ye betwen so obeba. Good morning momo akwaba bedwem ahunsepe inyi na anepe the fancy door na meze ahunsepe nsam no meze bro na necessary ni ho sasa tino odine chejam bibia ye kama ye ntu nsam no do pepepe ma ende akaye fidei ma minje obibi ma wahwindwi nyina ye nhira ma wona ntew onye nhira ma wo serew inye nhira bibi ebe ye bia no make sure that why nhira eze ama obi na se yereko nsam ni mu paaza masan makọ lewen ho lewen so ne kaka na asama na dubo efui nti no stovim ye jaye nando na motin de obeka hwe hende ruchasene Ibrahim Traore a oye Burkina Faso fu one interim president no ochirema na abrabo na zori ye wo Burkina Faso honum na azi nyina no onara wafa to no hodo the no lokojon cancer obe play them role no na ozefo Abraham bobo hunde hu wo hade na ancha na osane ye video de ibinum abrani sika de onji sika no na nkasene no onje etwa ihu ni video na enwa ye hwe video na awu say hwe video na hemra nti no ho ya samo sisi ano ye guda ye bisa ye ho questions papa nti no hona nye no hona no ompedele win obotwa no movie no hona na new one cry wa botoga wo da mensam no oye no de ni hu de wasan wa ko live ha o chem de bi ni ma ba ne set do aba destroy nyama owodo awo the story mam fon chalk kakra masan me yi the story na san zabro ba ma mencho bibia me hu socials no da ma adweno ha mentase na mo pocho video bi retrend wo socials no do this week question kra maybe some ho pa nyi de into no you or Aisha Modiana or your filter and like what is happening pocho she video ina yemra I hope she's not alone. That is our worry now. Just that she's I'm not alone. I promise. I swear I'm not alone. Okay. May you kill Mr. Galina Soliu.
meio que o Tigalia Soliu, meio que o I hope she's not alone. That is our worry now. Just that she's I'm not not alone, I promise. I swear I'm not alone. Okay. Hey, what do you know? More chrome hapao. Aisha Moji, the Donald friend and another friend who she loves Stone Boy. Oninya, and now you be fufra. Abazian. Because nothing any who don't know on socials no do on you Stone Boy. Or trying to pay secrets na they what you phone some more called on in term na zing na because man boys are born and now could see artist be our born de be my men about or cake be out chumpan in nanya or can't surface but no more information. Now what you want to know me who know about socials no do be a kunia kakraba. Emma or threatening Pocrono Nazi or Boshano Nazi. What is your man? Your Marocono, who pow? Monsieur for how won't so no man. Aye, upon the chopper. Sissy has all called socials no do no. Oh, you. I do 4 9 for 1 man, why jat to socials so that I won't want to know. Upon the show won't reach out. One bono. Because most my young who know, you're sure do you okay. Nims or codazy. But me sure do okay. Now, za muhu ni kra or jinsa mam ye there or send be your post or social media. Na share tester watch what na one phone to the one pushing to the mam na munche de motum na ma can be za mo na share za watch now say my name shall forever remain in the book of good deeds. I say no more. Goodbye Ghana, goodbye to my children and goodbye to you all. Ni Adote, see you soon, my beloved. I did my best for humanity, but my best wasn't good enough. I appreciate you all. Naturally, you know, ekana bye pa na Aisha or ekano suicide dribble man na ano year baby yen like Aisha Modi. We are all here to help. Atasa, you know, see him boy, pocho bomozna na therapist bi na kaka jimbo no. Aye. Meti bia ye po da mara tino ye sraw pa men kwenja hen ai ye po chow tino se kada mzolo ko za muhuni wo socials no da men shada anye happy ntim zo ko do na sa ono na mebu edu kakra mza chiro no intino de ye bisa Aisha de bibia boko no my misal me bisa luwen so de bibia boko ana Brakojo, is everything all right? Yeah, bibia boko. Because this year no, eco socials no da obia na na adwene orekire. Binu muchirema, zeke kani nyina na zeri eni nyina ya settings. Area ja attention be as I'm a former no. You tire hu da why the mas na pa. Is that the case? If that is not the case, I report I'm a police for. What is happening? Oya hum to pa o. Inta wo hwe no end story na na asase me nyoro kan ho asam no masa na abadu biom ma ye hwe video yi na yemra adofo good evening nana from church mo nyina eduma ye twa ya trendi Ibrahim Traore pacho anabia yi moshi besi amanye breki eduma no ama ba bia ye twa mu bi na fiwa na se on tiase emenye eduma ni bi also na eduma ni nyina echi na me president ifiwa na ye twa bibia na ene say ye adwuma na fita na pa na ba awia ba dume ye no motos be 9 to 10 boys mo max ni ma no pi aba set so adaya ye nya adwuma ese nya adwuma ade te nya adwuma no adaya mo social media say e ma ko fo pi si ye nya adwuma ade bi so ye na me se bi ska bla mi na mrs na mi nya ye bi so ye adwuma ama get it there ko so I we got to mo sap kede SS if you want me if you so ko han dey be you more than 15,000 per day if you want ama mo sa cinema to here if I phone say me frɛ asanto de minister me say
We just miss a have to kiss a family. Yes, I mean, a corner up here. But the way to preach me. Tell you, I'm but a cinema. To Korea, one. And if you are so, I went to I mean, must send you my best in my day, you anybody be a son. It's my cake. My papa, my gas, those who must say, you met me, I'm a official about if you are going to me. But thank God say, Ned, when the travel through 7 years, you go out with the net, you say, you will not send your computer. Send the SC, I'm a good became me. Change me to the speed. When you go, I idea. Yen, I catch the shot, and also, you get come. And in your mess. Now, we need person who is a mask away, you be any mask. Ye, Lexi, or man, first guy, and I'm a woman, girl, any woman, and I want to see your name. I'm if you are saying to me, I mean, Papa, in May. Who was saying that? I was say, a month for seeing man who say, would be and how I wish you be. To answer, I'm my entrance to my school inside one. I did a sound to one man, while my pie, I made one a briquette man. But still, Yen, I'll show say, the Baba went the Yen, a vessel full of a vessel, I'm super, the Marine side, the understand the full Yen, will be a batiasi, be a batiasi, and will show me, say, Uncle Pabua, I'm a despian, was sent fast now, so be a million must. It's na beat no wodo no okopa beat no na na no yezem pa wo my entails or can ye but the meeting na no man shada ante da ose wako police ho ana moboa na loweno na musami nyina si na efre Ashanti regional minister do ye police nya na de o ye sojani ehu man shada mente zoro kan nyina ase asem yes akọ police one man na akọ reports a police fire ba ho wetum watch obi my information ye my ente wase because every dem video ya oye na o kita dollars do obi abano dollars there mema ontwa sene no na ye bisa ye ho da nti dem nyipa na waso ma bi don bra set no do meda mazana na mpo no wakọ set a won fa security man fo nko ho na security men no won fo won nko ho na security be any set ho online the watcha na there then me shada me say questions no meeting no doors papa ti better paying and pay sebo mazna na said the sora be yi ano for mamate na man so man ka there say mpo no say hwe na say de ken nyina ya setting sram work na hype bi na papa da no nkwala hype papa you know fa na hype de bro for make steady into no my hwe so na pa be yi mensam ni nyinara ano for mam na me wo obi o mencha no ha na nyimpa na mo wo mencha no ha no so no wonyom kama pa me yinte nyom no na ye wi aye nyina atwetwe nkomo we are shop had to voice we am show yeah na ko pompa no so ho no na do pa bia no ya mbo tu afanyi pakro na wa tam bibi kakra bi de kitan je for ba sa si do ba ye nyama mo mama Yvonne Mens. Good morning. Good morning. Na anepe ho tren. But when nyame akai. Nyame akai wampa. Hey. Your voice is strong pow. Wow. Into no so voice tren ma no na chede start to no nyende. Atonyu ma chere ba. Oh, nyo. Atonyu ma chere. Okay. Atonyu ma chere. How many years in? Yes, and obey 2 decades in fan day. In fan day be 2 decades. Okay. Into no 2 decades. Yes. Wow. Musha the way na perform on kram mutumu there you obi I experience papa. Into no yente num no yente na enjoy you soak into enum no kakra na yente twetwonko. God mens na yatenka honum no as a powerful voice. Enumi enyende wa chere kakra na bedwom so ze yagba wo be kofi ampedo so azikuma onje monto ho especially when it's good. Ba into no wa bo ma mo papa na enya the foam into no time be na 20 years na cheda into we hu there wo voice ne butum atonyum na cheda branch ho oh when I started church kakranka with bands kakranka na kwa soro wen me Assemblies of God ni okay Assemblies of God for worship nyina no
Oh yes, especially takrade. And na actually you do metal chapel. Oh no akra me takrade. Okay. Masasi. Into no nice. Nyame acha wonza papa na mehu de reuse no iye papa na wonyum fofor denizin so. Into no the menum na ye. But the menum na ya tunde nyame akai me. Nyame akai wa. But you sure. Yes, papa. Me pede eto kakra mom. Me minte your voice. Okay. E was have nyame isra won. Kanina nkamesra die. Kanina me wechichiwi. Na so dum fo nyame hu mi mobo. Oh. Kanina nkamesra dio. Kanina me wechichiwi. Na so dum fo nyame hu mi mobo. We umi mobo mekaze nyame akai mio odumfo nyame umi mobo enti mekaze nyame akai mio odumfo no nyame akai mio odumfo nyame umi mobo voice no the voice is just consuming me. Voice me the papa. Yes. Yeah, enjoy you no kakra nyame akai mo. Yeah, enjoy you no na. Na e socials no do say. Baby Hefa na e wo na Facebook, me wa TikTok, me wa Instagram, me wa YouTube, me wa Boomplay, me wa Audio Mac. It just even mess. Okay. In your support is it? Oh, gakranka. Ibi na mabebe pwe. Gakranka. Mumu yankasa ze yehu de ya za yeba kaka for waba. Gakranka. Nti no, share this year eba fufu party. Yes, fufu. Not experience it. Oh yeah. Last year. Last year. Yes. The experience it then. It was so wonderful. Okay. Yes. Eba sana phobia. Mate. Wonyum ne yakama papa nya ne show mo ho honzen. Na tum fa yedwuma no. Mama mo akwanya na bia pedaz wona ma bi tugwa. Okay. Na obi pedo obo wa wetum na wa fra no obi pede ebe perform ma no so a wetum wa fra. Okay, mama fa da ma akwanya ido na mintia atwefo na etefu. Nyame sira won Adom nyame sira won. Nyame sira wa so. Me boss nyame sira won. Ebusiafo watch them. The name is Yvonne Menz. Search me on all social media platforms. Nyame ebo Yvonne, my Menz is MENZ. Yvonne Menz. Ebenya nyame akai me and all me were beautiful songs, beautiful medleys. In fact, beautiful performances on my social media platforms. Tebusiafo, Yvonne Menz, and you want to support a good project God has given us. This is a good project. The number is 059 101 3989. 059 101 3989. Mama for the mark when you so mean theater crowd for you now. On paying for water crowd musicians. The whole Ghana ni ebusiafo what outside what support Yvonne Menz. In fact, Yvonne Menz me supporting or you can say nyame sira when obi biara do Yvonne Menz. Obi biara support Yvonne Menz. Nyame sira when. No asamara nyen Yvonne Menz inyi izina no bon wo baby ashumi platforms ni na do na nyom baba na etumete na ayinhwa mame nyame insho papa de etum na bakansa le pe na abade you ngezu so ame ye boba ti do bote menstru okra say no busuafo mu fo woni nja ha de me ke do ochina ye kwa kohwe UCL match with Havana men you hu film cry nyina ye wo ho bra wo se ye twitwa picture nti everybody ye twitwa picture ye wona benziza agora so de ye bohwa match no say Inter Milano say oye PSG obi a masa me team tuning am ni ho nti no mo besi bi ensi atasa nti no aha na mezi besi wona wo so mo mezi bra no nyame hwa wona papa mo so do zino e the fancy do social media handles ni na do mo na follow na enyiminzi insaldo owo hono me dey see nyame yadoma ye basana Asia yaba munya wachi mama kwaba enfamra Adom TV bedwam so eni me dey akwese Asia asebi de kabre na edresu na ameko so cast nyame yadoma next week Saturday, Sunday, Monday ena da sebre osebo su otosumenu asante mampo hene ne dot ye no yare ehye so se de periferi kaka me ate dada no eda mem ne da enne kwasera so eye kromafo ne timamufo
ede benya akwanya akɔhwɛ da sebre eni achi nemu beda dwada ne de Asantmewura otumfo setutu ababio. His Excellency John Dramani Mahama, the Vice President, former President, former Vice President, other government appointees, ahimfo awudru free amama awudru so eba any diplomat nkwana edadwada obenya kwanya akohwe da asebre ene achi tiese bade enche no so ne be ya ye kobo MP so dwada man kofa asembia emfa emba ena no pai babedi enkomo bi ekomo a ye babedi no eye efuni e baba kiro ye atuni asukodo ya Adom TV ede brew ya titene ma bebre ne amafo bi say oman bia e wone kasa oka na so oman Ghana ye kasa hodo e wo nyina achi no ye de sikosi burani fita kasa na ye kasa edikan entu enne so pese ubisa se Ghana kasa pa ya je atumi ye kasa ben a na ye kan se eye brofo esukodo domo suko ebisa senti so ye kasa hodo na e wo nyina ye betimi atena se se oman mu baako ni aka kire won se kasa we di esanse ni padodo kenti ye gitum na se yi brofo kasa ni fro de sa kasa ni koche brofo kasa na nan ya ebe ya na esu ohine senior editor in charge of special duties awa akrabo ko de yeah me de ye ho ye adomara kwa ye de ya mes de na ma ho be hia se ye bedo we mosuko kwasi odwin kasa be mu otim yeah Ibisa medwe twi kasa odwin twi kasa wo na eba se o kwatwira na kwatwiro no brofo kwatwira brofo sinto na sase eba wo wa na no na ekamia ye se wiase afa na nyinara oman bia ni wa tumpon yi pa ofoforo kasa so okay there is hardly any nation that has developed on somebody's language eti akoba se ye duru ashase foforo at this new beginning I'm found say Fourth Republic akwa kudube se ekobe mfie aduase ne akire no ye wo beginning foforo aban foforo aba okay ahonkeka ne ahose pe epeja ne ho ena adwin bia ba sa na yete dia language kasa primary language kasa kro ye fapempa ma development no ye hwani ni ho nkomo okay nti esikodo ye set agenda ye shas ya kan preko se ye nkan da biara da se ye nkofa sa aka se okay yen kan se de bi yen kofa we yen kan se ni mo no ho be hia pa se e be didi ho nkoma akopem se e bia Ghana e brepamu bricha o brepamu e be ka se kasa we yen develop no ne yenye no national language lingua franca kasa kromo man no nyina we ba fa me komachi na ma me graph no wa na me ma esu ohine kwa chika kam na ma me graph na ma esu ohine enchite kakra ma me ne wa so ma ye ejichemu bi ni padodo bi e kasa ebidem kwachi kra me weba kwachi kra sa me na me tibi enhwem because pese nya graph na ka etimi edi wokubo kom hu ba ko bi se akan eye ba 49% na se akan kasa na enya asante nkwa na mu no enya asante nkwa eti die na wo mu a e ma ne akan kasa fante e akan okay bono kwawu achim okay nina in fact gwan binum kra culturally gwan so ye akan wo nyina etitwi ye san katim se emfa ho se tisa kra no ye ngan se ye mfa akan kasa na mo ye ni nkomo ankopem se enti we na ya meka no eti 49% ena ye akan kasa na aboboso no enyina Ghana Statistical Service a report yes census okay eti we no aye omo a eyi omukrom kasa na eka na se obi bi organ bi otimi kan bia na e man do 49.1% no we won ye akanfo by culture okay ansa na so no e bia onye kanni so otimi tie emom so okote se bia gan so obo ha onye gan so te me metin kran kakra no me ya medium so sa entinya kan ye nkuma edidi so e ya kan ko 49% ena 9.3% no eye kasa wodo yeah and so eke count and at 12.7% no so no eye and 16.5% no so dagbani mole dagbani and 8% no so eye gadangbe
Okay. And nkuma bi kan wa sana kwa ye oha no. Okay. Ne mom no atitru pa e wo mu no enie. Okay. It is ye di nkoma na ye de opepa odo oman ho do ne da chinkan ko. Okay. Na edi dwuma na di nkoma na akopim se bi e be kan se a ana se be enye ye national language ni en develop no. Okay, it's me yo makoba ade ba ko a wona ka saa kasa wodoɔ ne epiase yɛmfa kasa bi nya ɔmadum kasa ɛkan sɛ ɔkasa no sisika bi taa akyire a ɛmamu yɛdu ɛnɛ sɛ ɔkɔ America sɛ ɔkɔ akɔgye bosia sɛ ɔnte borɔfo kora ɛsiane sɛ ɔkɔpɛ ɔmo wɔ mmoanti no ɔbɛkɔ akɔpɛ borɔfo asua yɛka ne sɛ nso a yɛadwene wɔn sɛ yɛkasa no bɛyɛ a ne yɛbɛhia saa susu bia no ɛsɛ ɔmo natumi apia sɛ ne bɛyɛ wiase ama bɛgye atom sɛ eye akano se mole dagbani o se ye efeo se ye ga adambo se ye guan anase kasa wodo bi oga na be na di edi adwuma se ye kasa ba ko a ye wo saa hoode na betimi ye pia kasa na makọ wiase se ye nsika semne ye ntutuye etosin okay ye hia ma se ye betu mpon mpuntu no so na be ma ye nya sika yi ntia ye vicious cycle okay se ya hwe na ye nya national language ya hwene yen si kwantimpon so say this is the direction we are going na yen si kasem no anye yen so dia ene ye so yenya weighty currency bi anso ni yeti okay eye fapem language is fundamental for development isan say ye fapem dia kwem bia say ye pe kwampa so na yenya national language ya do mosiko ye ni animdifo o munim languages linguistics for akasa professor Jukumu ye oba ye okambi Dr. Enima Akenten okambi eni afofuru bi parliamentarians ku to ablakwa wakan we wakan ya boni nyinara tofa and a documentary for almost 30 minutes okay meme ndo ochina enwumre no num nifa num mpa mu Adom TV yi no manfo de wadwen aba ni krakra ne say ye agenda setting for development ye nyina ni ho nkobo eti ye kasa wodro na ye wo memu no ye fi se brazo se betimi apia mu baako na ye de asi brofo kasa no anokwa na esi beda ase keda yi na ho ase esi ohina mte 7 na etwe eko beda ase me ni akwasi esi ye de pese mu eto aso yaba mu nyina ma chima makwa babiem emfa emra bedwem so on Adom TV live on DSTV channel 280 Go TV channel 119 Multi TV Digibox and so you're live and so yes, to be on all our social media platforms from Facebook to YouTube. Okwa search for Adom TV. Na like your comments ebe jena kenkan the amount. GCB Bank shareholders update in the pastor GCB Bank see country shareholders no SM. Almost them wada visit any of their branches. And now call on website www.gcbbank.com.gh www.gcbbank.com.gh no kwe nyina any some update o details say o telephone number any email address send be o metimi a share o shares na watono information directly with you enti omso mo sre omo shareholders nyina se munya ne sa emfa mo omo ananso betimi alog on to epay.gcblimited.com/98/shareholder portal na afi wetimi agon store wetimi nkon sa tenten so a www.gcbbank.com.gh na eco shareholder for platform eso na ko update o details a ehonum enyina. So a quick statement from Professor Amiyao Kumfi. Also, have taken note of concerns expressed by many regarding the ongoing legal proceedings in the Sky Train case. And I wish to state that I have pleaded not guilty to the charges brought against me. I remain a firm believer in accountability, provided it is pursued within the framework of fairness and justice. I welcome the opportunity to clear my name and have full confidence in my innocence. Since news of my arraignment, I have been deeply moved by the unwavering support and encouragement from my family, friends, and legal team. Their steadfast belief in my integrity has strengthened my resolve as I go through this process. I continue to trust in the judicial system to uphold the truth. I'll say, Professor Amir, okay, to my monitor for,
prophet Abu Kenya and said, what is sky throws and somewhat, and who some that so a walk out na echo a benina, or that of 4 any amount for you as say. Now, what it can be said, called the bonnet their bonnet, only home for. No double for now for can lawyers and swassi. So when you do an ask more catch them a monomutu animal. Now, second say, Pabium so say, and confirm Omenia for Canada compre a Japan. Say what made Jinemu say, Bema can think de Amano, or the Nasida, and Sir Edam. Kofi Tonto, a political aide, the former vice president, former flag bearer of the New Patriotic Party, Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia, was also a member of the MPP National Communications Team, Kofi Atnasis, also and NMPSC, a member of the NDC National Communications Team. And so, Atnase, also here, Director of Communication and Corporate Affairs. I was bossed. Is you why best now? A friend you get it. Oh, okay. Because some person movie now koye oil kwana fe koye the entire green transition. Yes. It is so what to be movie as instead of boss about be a boss a best. Yes. There's a bulk energy supply. Exactly. Oh, okay. If you go there. Me na me Adom. Bibi a shey. You go so kakra. Aga me nia panyi anim PC. Okay. Na be bona baso. Na yama no trinkwa. Se nei ona ye kasamafo. Panyi a obua ma boss adwuma omoye no akoso. Panyi de sebe ye ne na di nkita ho bebre wasom ne man wo kwan bebre so. Ti se ne akwanya abase won san kosom a megidi se edigisem na ese ensempa na yeka gusu na ono nso mu a wode bebua no faso de ebeba so because the name Shesanka CEO now of a state agency. Oh, okay. But it's not too late. I think it's a start. And I'm very, very confident. Obeying a Juma Amanasu. The Niji so no crampo dear or experience. Which has said, or Tihei, no home for Fefesa, no Nyakra, or boy Pia. And the bar abrabomu experience. And the best dresser who bring your experience to bear. Na Ghana yenya onim de so mfaso. Na boss adwuma omoye no so no. But to niam yi ama yenya adwuma no mu ntiase. There are a lot of state institutions Ghana for kra nim ade mpo a omoye. And almost mfaso kra. And almost mfaso mpo de mo man no. So ho nti e be stress obetu anoma akọ Ghana fanan dodo ni nyina na watimi a chire adwuma boss eyemu ene mfaso dia Ghana yenya na yenyina ye hu de omo ye na etimi nso ahodi mu accountable so when na asem wo no ehọ ne ba bia samanfo ne te ase a o me bisa questions bebre yes ba won te ase de a ene enkonkon exactly and I won say Boston so na me adom ma for Wontumi pa efra sa o hwe the last numbers era provincial economy. The last time Boss make a profit of 230 million Ghana cedis. Yes. Okay. I'm sure say an MPC well numbers no. Of course, it's not perfect. A lot more can be done. Nti ye say mo 230 million no. Okay. Obetimi apagya kra ko e bia 500 and 600. Nti nua ye ma otrinkwa. Na menka wa ho na wonta so hia sadrefo. Of course. Wonta hia sadrefo. Na asem nko amuntimi nka. Wonta hia sadrefo na munchire munchire. So, munchire na ye ti ase a na yetimi abeka ebe. So, ma me fa kwen yesu na. Me na me nua ko ase. Okay. Me hu na ache kakra. Me da wan se ni na ase. Na mo mpa bo. Teacher President Mahama. Jide a wanya wo. Ye mu binu mu se. Yenko bo na yenko tenetene ama na ebo. Ewo various agencies. Ni amehye mu nyina nkran ne se adwuma no. Se na yesi afiase no. Ebe konkan. Ede ya mias. Go fi try come to you. Bibia be to you. Enche kra mboti enka. Na ebo mpa ne se mre bia besin kono na boss bad news kakra. Na ene na mframam ye we se yere ntisa
amane ebo na mum sorry erinsi krada okay I am amane ebo a edin puntu eyo man adwuma nti kosi na ahia se nkontabu ene prepare yeah wutimi eyi hu ano basa na okan no so sana won hye point ni erinche be fiase no mo hye as a drift enche kra they no bo absolutely of course ebo papa yeah but you make say eyo man for adwuma dey say obo man for amane the unfortunate aspect of yeah some trade me wa kuma say obi bi cause maybe yes adwuma penifone sheda sikar mu sheda nyedu so I call for medical doctor say on handle health aspect or like oko international media now eti ubenya there's one guy Cooper also no Cooper there's one guy be on CNN he's a medical doctor but he's the employer yeah engaging na or it say bad health issue not as no kasa because any field not here no yeah you know how to but yeah you know obi no matter your background once you sit say you discuss issues in the flat bar became low bar became so hey say ya should nya entiase o nwumeku awdo ne operations in emu a and for example last I call a COP29 UN climate change conference one of the issues are not UN penifone be raising say they hardly hear Ghanaian journalists talking about climate change. Oh really? Yeah. Okay. By a simple thing be able to obey you. But make us be able bebre na ye shede ni entiase no. Adwuma de dodo na no. Stop me kana metin de. Na me kama no ntum. And you safe. Eno wo ho. Yeah. And I feel so who say partisanship no. And so dey die mu kakra. It is a Kofi wo party A na say party B a dey one man dey bonya na say. Onfi no. So what and also count. Okay. Nti o hwe ne print media ground here obi a obi any interest obi okay kako so what you say and also kan mom say na mo kan da bia no ye be ye fair oh yeah na ya ti frɛ na say ye ya amane ebofo the fourth estate of the realm mo de ne say mo de amane ebo be more manfo judgment de won an obe judge say me pay ya na me pay ya no we na ekwa no we na sure nti ni a kan de eto asom e be na ya to no say I hope say going for democracy ya sha sin che bia kofuma obi mo America for our share say be 200 years ago still Donald Trump what does hinting kanipa say Donald Trump say asemo to be no na say ya ba ku yo so dia bebo say student visa interview school me wa man for train for September intake yeah, I call on Africans and I say young I this part of the world say oh that is what yeah sure near guys say yeah dey want to also bibia we him say area Kobi what's obi bo up pampa no show modern yeah dey share dey no mo share if dey be drew on you be jai person kominya no eno to me consider chima Wontumi enra dey to be honest nyankasa na me ho nhye da mfa okay ti enra ne enra chi nyina no yeah na me wo fie kakra but the ekoso bia no ye monitor nti so far minya say ubusa me the ekoso a eyare hosem okay eyare hosem chere say yedi kan no mpo no men kan sisu say obia obefom kwan ana obeye bone ana obeye mfomso a etia oman mra no ehu behia se oman no mra ne bedi ne sene esefata okay enti nya de a se de omimira betena ha ka se se obi aye mfomso a enipa no yemfa no nche no da bi oman ne mra no se be echiri sa ba oman ne mra no echiri sa no echiri no po no man hyehyɛ sabe de wakum nipa kra ne yɛmfa no nyɛ de ɛmfa so na nyɛ obi a wɔse ebi a aban ama no contract na aban contract na wɔde ma no no wo susue mu no wɔse wanyɛ ana se ebi a obi a wɔse enempo de wɔhwɛ charges a ɔmode aba the honorable attorney deputy attorney general asɛm a wɔka ne sɛ de di kan fraud yeah the autonomy causing financial loss to the state. Yeah.
the tossing me and some money laundering. And I think say a big but you know, these are charges. And sana sa charges even pay. You're Mahmoud Baumia dancing for to say ah. Any panel sabe wayam from so mon fanning fa Ghana mra kwan so. Emfa ho so ye party A and na party B. The mra no ehhehye se mon fa no fa so. Na emum kwa dum pa amode abonu mpo no. Ghana fo nhye da anye den eni. Emu na ho. Na no ye te se mo se wakoye galamse meboa. Oti I think any place here did you know. So the Deputy Attorney General de beto abontene ye de hindi. Okay, if I say deputy there no. Maybe share na marker. It need any specific to Yoko investigations no more area. So Yoko investigating different from CID. So you see the it's nipa baako no. Na no match no. CID for ache no se hwan ache no. Afi ofiri hwa na we nso abeche no. Afi no na eya akoye se e de na ekosi. Ba oman no wo mra. Yewra Martin Pebu e de asem call court. Asem o de call court na wonyina so mi no. De edi kan ne sese a chi obi a eni kwan se de ne to sebi aban no de ne to ne kukumu more than 48 hours. Yeah. Se aban no Ghana court ne nhwe se saa niema a ekoso no yenyin firi ho. De etoso mi no se enipa ne mpo no edin charge ne de abon won se kane no ever say si obi a report obi na obi akum obi a some offenses bi wa enye bailable. Sure. And what they call court to say yema every offense enye bailable. Yeah. And so for ya what they call no court nso ne omo ene ne ya adwen say one. Say ye chi obi a 48 hours no yema nipa ne bail. And my court kra ka sisu say ekodru say 48 hours ne end on a weekend da. Yen constitute a court. Okay. It is a ne ye chim yen fa ne say ya wada numre ana afia da no pa. Obviously ebe ramem da na ebe rakwasi da depending on the day. Court ne says 48 hours ne so on a non-working day like a weekend the krana yen constitute court na yen manipa ne bail. Adentina court ne cancer because you see when you look at the letter of the constitution or a court ruling, you have to also look at the spirit of it. The spirit of it, and they say, and fa adie bi sheda me ya kwansidie emfa ntenatena obi fa hodie so. Pacho mu da ho. Enti meka say, oh, nanka ye 48 hours die ba esi weekend inti. Yentimi man be na court and say, esi weekend de kra na constitute a court. Meaning say a kwan bia wo be fa so a wo be make sure say nipa na right to a bail no wo be administer no you have to. Two, apart from say wo be hwe say emro 48 hours there to be on say your brofoka say it shouldn't be onerous. Just say in tansa na wo de abo nipa na say wo ma no ho kwan no ko fie ko boaboa no ho no and shut down fa kwansidie bi ana say bibi si na akwan mu a wo ye ho hwi a enye den enye yi. Okay, for 54 chama me kan Justice Srimsai write up no the to Facebook na Deputy Attorney General. Was the suspect Bernard Entwibu Asiakon aka Chema Wontumi is under investigation for various criminal offenses including fraud, causing financial loss to the state and money laundering. The criminal investigation is running concurrently with asset recovery process to prevent further dissipating of what law enforcement agencies strongly suspect to be proceeds of crime. The suspect is also under a second strand of investigation, which is part of a larger international organized crime scheme. The Economic and Organized Crime Office is assiduously working with our international law enforcement partners on this second strand of criminal investigations. Okay. So, make come answer, so it shouldn't be onerous. And ma bail ne onerous na se kire ne say e ma ne nye din e ma nipa no se ne be ya ontimi meet the bail conditions. Enti wo say nipa no fa 50 million Ghana cedis. See e hwe ene currency mu a exchange rate that's 5 million United States dollars. And as a chairman wontimi famra and san no amane bail.
Bail no so a wo dey man no enye court bail eye yoko inquiry bail. Bail no ye omumienu. Si e chi obi e de ne call police na ye man bail na. Police can give police inquiry bail. And no yet police need using their discretion because at that time there are no charge sheet bia sabe court to scrutinize it to even ascertain value or anything. Enti se see ayeti court enti mean can say okay Wontumi offenses na wa cause ni nyina no se o dwane a e ka sei eno man bebo eno man bebo nti ya the way ena ye den e to ne so. So the first question is how did Raymond Acha come up with 50 million? Based on what? Based on what value? Me pacho what you say. Raymond Acha should tell us say this is the value me expect to say Wontumi dwane a o man be lose nti no me dey to ne so. How did he come up with that value? Because in this current process, no find any court. And now, what charges now? What they are court no RGB atum because only because he you bet me the court. Police be charge me say. What the court court no bet me akas we me nyintum dia me gitum ni. Yeah. Ehun Tanzania. Enti aya yoko or police inquiry bail no. It must not be onerous. I say reasonable. Now catch Robisa uncover 5 million United States dollars. Emran sana wa manakwa. Clearly, it shows say aya wu Raymond Acha we NDC nia. Why wadwene say MPP for no mo wa 17 chama Wontumi kwan bia wo be fa so a wo de ne be hye aya sales ho no wo de ne be hye ho. Can it also be say maybe the amount there can say chema Wontumi is alleged to have caused or minor far exceeds the bail conditioner the amount because most of the amount amount. Also most of the times here na bail conditions na eba ye padi ebe bro a kana of course that would deter you from saying we can credit but the point is who is to determine that? Madi can catch or say you can put determine say a kawe and no mususua court what the obegia to need the court into. Okay. And nuntina police or yoko inquiry bail no. And so we make sure say any onerous. And you can say ya consider money pano ne fa hudi. Say a court and the beka 50 million na. The reasonable argument ne say court na ye ne permutations. And with the amount of free say Wontumi dwane a or mine be lose. Yeah. They are to deal. We say we cause financial loss to the state. Wontumi onye exchequer for the government anameboa. Wontumi ne tua Ghana bank sika. Ana Wontumi ene call Ghana bank account mu no kofa ekotua obi ka any kwan so otua ne ka na okofa Ghana bank sika de ye bibia e cause financial state ana. What it means is that of course a private person can be a collaborator in causing financial loss. Yeah. But the word is collaborator. And the collaborators no more. One more. Or more buying a German more no more yeah no more. What to say? Yabo bin tansa wo any state agency. What to be bisa? Say bia Wontumi kwaje aban sika wo company A. And wo kwaje aban sika wo company A no. Sa nipa we mu and the AD. And the AD abeti ye man yes abone. Sankofo no what omudi. Musi wakoso fraud. You can say fraud. There must be somebody or an entity that has been defrauded. Who is that person? Who is that entity? Entity buying na Wontumi defraud them. Person buying na Wontumi defraud them. Okay. You see, these are the questions. I see a busanti. Uba ya na abeka chira me say Wontumi akoso financial loss to the state. Na okoji oni obi eka omutiri bo mu sheda bo aban ne krono na nipa ni adwuma a oye ni ekwan amofa so ya then na apaso mu na se sia memiti a se Wontumi akoso financial loss me Ghana aban fa ne sika keys ema Wontumi. Oh enti menia
na no mu be ka kire say the enti amode ne kọ eye a friend say mine galamsey enti ade na attorney general na ka charges and the galamsey one for for the number the you are informing Ghanaians. Okay. Enti is it a case of CID or is it a case of Yoko? Okay. Ada na ma Ghana for who all charges are. Ya dia bo Wontumi. Ya dia bo Wontumi. Bera se kofi. Ben. Agosi mame na wase. Na me nchia wahwefo. Bera na umpanfa wo no mo yeduma ha. Na mo mabaso. Bera ya kama ne bo a mudi mutintima papa. Na nsembisa kakra wo ha. Me wo ma MPP fo. Na obebua no sa ankomodin. Okay. Ora Wontumi. Oye MPP regional chairman mpajo me bua. Yeah. MPP regional chairman for one do ya. Say 16 regions. Ma koma ku dunsia 16. Pajo wo mo ba hin na aban bi tata wo. Wo mo ba hin na police invite wo. Wo mo ba hin na Yoko invite wo. Enti se sa nipa bebrebe nyina wo ho na wo mo ba kopɛ na wo invite no sa semasi. Brana ya no hia nsem kan bi. Na nea wo de kwadu abɔ no a won aton sa friends wo pese wo ye hwehwem wo sa ade no ho no a constitute to the MPP political vendetta. Then na wo Ghana mra no mpacho ye wo ne a echichema ehiafo e wo ne a echichirema esikafo yana. Ora foko pacho so kan Gregory. Yeah. Onya sa fa ho di bia. Anke bi obeda ne nyame ase. Ono kra de wo court o ma ne bail eno mpo aban ote so o se bo wanti MPP aban anko ye wonti Ghana mra na sebi o Yoko fo de ye adwuma Yoko enya branch of NDC oko Yoko obenya be mpanfo be ba san bi pe aban obey a point on de akọ enya ban no hihye Yoko mra make president Mahama aban ye beto zamra na eda ho bebi a wo susu say Yokofu ebu mra no so no MPP fu mra bonten meka obenya mo bi support benya say eye Wontumi nti yentumu monten so yenye dede ye basa ho na oman na ye chichire no ase ye ne mre wo na chichire ho ye okay ampa say owura Wontumi nkomodi a wo diffan ho say why say no ye misa okwai no obisa nana wonga bisa nana mebo o wanu yibi awe you know so okay mra kwan so no ense se ye do tum beyond 48 hours enya za netene yeah enti mo be mredi akaginam ne ma obi anka so nkotam sika 50 million fa meto ansa onga but za netene on koma builder bra koma bill no bill condition na ojuna so e ma ni pa ko ne bill no but what de koy ana yes if I see who said no kware enti nipa ba san me gina ho won abegina ho but 500 billion old cities too much we no escape na body what can this come no what you don't want to see me say 50 million Ghana cedis ya no len ka san komo na na we $5 million yeah say can this can 500 billion yeah but you need size can be so what you say you need size can be because can dey about for coins bi ya to egu gina dey about ka ho who see but 50 February million Ghana cedis somobo yeah to the tune of 50 million Ghana cedis yeah question is enti MPP fu bebrebe ni nyina wonyo obia mpato nya botre o kan wasa no bisem ye ko okay wonyo obia nkogina se wonyo obia dia na jena won jedi a wonni wo Wontumi hunti no ye sa na on ka se fa bro 50 million Ghana cedis mpacho meke kaba okay owura Wontumi na nkasa kura no se mpo o so penya men doubt no ba se mra so ma no kwan mbo edo baby a wonga nyo bia otumi kasa wankasa so ati ase gina ho ma ho na sign a bill condition maybe I don't know what me pese me personalizing common ayedi no okay but Wontumi every day so koto Chelsea na mba obede ai 3 billion pounds sterling 3 billion pounds sterling ye nhwe nipa ba ko nchihye mra
But na me kan what yes nti na me pese me ka say ono nkofa bi mfa mehye ho debi na mom wedim from so bi eyampa na okay so say nyampa mo bi mema we media kaginem ne yema o bail o me sign bail condition na ma na kofi ne yam tu aso ne nkoba sese yedi no enti questions that go visa no asa ne o repre ho dodo ne beba be do ho that okay so maybe prempren you dey na ye hia ne say owura no benya ne fa ho dia iyokofo a ofa no so we demand bail conditioner and yes we be near to na wonye ntu we be the gravity asem na we dey worry the whole emu duru okay any ahihya so what you say okay nya deputy AG the better about no hwehwe mu na say eyensem emu yeduru tie ne ye we say money laundering if you mereben they go say mereben eyensem emu yeduru wa bo man no wonam koti kwan so man na boka bia mo so what you say financial loss mo ewe no ho but who say na na the crombo bi nso aka ho are there collaborate because they should be collaborators to achieve causing financial loss it shouldn't so only court so mo mama na me ko mulabra me ba no beto so fa chem only court is am ko mulabra is here da ya beto so bedwam die ya ba is here ade amoye no ya mo ko so so nya betre kra me nwie ye so we dey feel na fi azie mo ko so so obi a before the what before the wine before the wine before the utu na ona betre kwa mfaso ni abezi mama kama se nwie wo te ase ta betre mama fa nto ase me the phone no kra to ase see what there ye ba ho ye nya bi esa makwa ba biem eti mu amwi ne ma munyina wo trinkwa obi a wini bia ma trinkwa on your wings but because Joy News Habitat Fair first clinic eba eso nyame admu from Friday 20th to Sunday 23rd June ewo Achimota Retail Center for the first clinic of the EcoBank Joy News Habitat Fair 2025 eti yena yepe yeda esi yepe mwade support yeda esi yepe mortgage ni ahodo ne nyina no yefie ni enchiro ni konya nimde ni su hu ne emwa ya efata. The EcoBank Joy News Habitat Fair is brought to you by EcoBank, the Pan-African Bank, Virtual Security Africa, Superlock Technologies Limited, DBS Industries Limited, The Builders Market, Lesh Fortune Limited, Clifton Homes, and Afe Interplast. I'm going to say, Afe Joy EcoBank Joy Habitat Fair 2025. The Ebro, you for Ebi. Happy birthday, confirm Elijah Nyameche, CEO of the Cross Fashion House. We every Eric Esiedu of Asempa 94.7 FM. Here wish you all the best. Happy birthday. Enko Enfa Emma. Ben. Na man lugu assembly Americans say. You know my MPP for. I'm generality here minority for Tuesday Mountains. Yeah. So koda iyoko. Onenya na metin say boss sister to onenya san. Abuka so mokoda. Okoda onfi. Adamka obuka so mokoda. The boss o san no kan ni. Okoda ma de achi. Want to sa bill condition na. Worry for ba san ko fi okoda. Ye nua Wontumi. Na me sre MPP fun say be ya san hoden na odena mountain so. Once someone stands. One ka won timum. Once obetimi anya abweske bia no e de akwa kodi sa adwuma na ebe ma yenua no enya ne bill ba wonye no mum ehunehuna ensesamra ehunehuna ensesamra eye Ghana mra eneni obi ridi obi ti say me kan ura se edu agongo se edu agongo or a private person onumpo kra de na onye deeply involved e wo niam bi ho ne bank asabre no na nye insolvent a solvent bank because of Cocoa Board trial multi-member Bank of Ghana a revoke their license or a private person and this is from to one things and demand is a restore and as a reinstate sa bank and answer as a sem rano ye makwa mane aduma na no bi na me kan na me nimpo ewu so Obama no be ka try there yen build the state institutions because when I be so akoketazisha ne pro no enye aduma ketwa ayedin ye fi ase queen fiti osati Dr. Kwame Nkrumah abreso
aban bi aba o sinkete se me nya me tu ase it is a yebeboa na abreketa hye ne proyase a ye nyina ye hwɛ mo ne support ebeba wo hu se ade a me di na adwuma a me di me wa hoden de tumi bi tare me echi de nanso mrenti me de mraso na ma fama kon se na me se me nya ya anka ye regularize sa situation say aban bi ba na wo a wo di dream wo previous aban wo twa abo so a se mra na makwana ye makwana na mra na nya adwuma se no be boam yetimi a bracket a hye ne prayer se wo yan amamu a I'll go for it ebio Gregory Afoko ne fa hu di wo tietna so people for tna so mfia he that su owura wontumi nkoma yedi afa no nga hye dwumadi na se hena ro ye complainant o hena no de asem bi ba yo a me nua Kofi demand say yoko fo mra me yi anon no yoko nkoma no di nso de akodan owura remonacha of course remonacha nso nchen yoko remonacha onso nchen mra so atia mra bi a mon fa nko court ana patensa net ne owura a friend then afena marking ese ohia say NDC for parliament one support no because I Wontumi nti dan anamon no ti fa onu ankasa ne colleague Jachikwesi ho onu ane colleague Jachikwesi dan nkomo no di support them no render them enne Wontumi nti MPP for wa drink bi say sebe wo ye Ghana for chan Ghana for na aka e say ye won dia oh mo me enya bro asemesi ro de bi say ba sa ade a wagina so aye wo yonko ne nansanya o ana wo power ene se sade na anamon na watu ato ho no what na me no so etwewafa mrakwan so ya wo se ndem me me yemfa nim na me bisa say sa Brambo style a wo complain of say wo de kofa owura Wontumi say empowerment na hanso so ba na no kofa bai police wa wash mask nya azugum no de bai enya na kofa do address nya people address bra wo ball sitting member of parliament asom e wo by election what treat you ball bi obi abranti o okoto na bakete ya fa sai na mani nyina mu enne mo wa kwanya mo be demonstrate fi anopa e ko pema hemrachi a emfo bia ho na mom say yi na yokofu atia mra bia me metna ha kasetia ba se dia normal procedure mo obi me believe ni en sha asem nase se be court ayi bi hu nyansem nyina na wa investigation kre copy of court me pato me boa bo be hwe me do so asem de emu nye drunti nipa fa ho kodi ana branch fa ho kodi yokofu nti amra bi aye ni aye hwe ne se ye betimi abomoden na yan to kakra aye gije no yetimi de asomoman ni ye akwasi ya se nipa ba akopɛ betimi fakwati kwan afasika ye betimi de akɔ ye school dan bi ye betimi de asi hospital bi na ajarefo anya ba bi akɔ sebi we ne je se atu obi a amanfo nyina asan ba ye tua to awie no be so nipa kwasan asan ko nya betimi anya ajarefo I am not for that prempren de me de make my catching people say mo abo amhomom na mo nko bo awuran obi anka se fiscal na beto Bank of Ghana and fakoto commercial bank cancer me was sa sikai adanga be ya biesa kwa na ngoka boma ebeso se sikai ya no ana me bo ebeso kra ma na broso adam yes adam be ya bia na ebeso ama na broso adam akofi no titimu kofi nkrofu adanga wo nga be ju wo Ghana ha ebi kra own estate mu a na mo se mo nyobi enstande in for Wontumi 50 million Ghana cedis na mi se Wontumi na nkasa kra no akwanya ba se onu nkasa ma ne ho bail yeah obede so beto Chelsea at 3 billion pounds sterling fako Ghana is getting 3 billion say ahi awazi ye di kan enti semretie bi na be mo wakasa tu semretie bi na be mo raise no ne nka ho ase na mo semretie bi ama mu de mo be demonstrate akopem na ahia amphobia awazi mo station na monkofo te ho se mo bae eni bosumenai edan a monkofo ato East Lagos so o hwe video no mo station no
Say mo buy no 4 months no dan o say nipa ba meba o say nipa ba ko wa ton dan ma 20 years oh no wa ho den say you are the director of comfort after 20 years no ba be why for corporate bra so na me kasa we are brand to crash oh 20 years now that's all buano anyway makachro de wo ye no ye ba why ne be kan yo mo makachro grease guranyem wa bodje se ne be kan yo makachro ori nyame so da to de hwe see o say nipa ba ko ato 93 o islego enti ho de men ko you see yam wa Ghana for I was imitating say Ghana ban se mafumo mra na esi e mami bill la ye hwe mi sika mi wo bank account o ye de amami bill nye sa na mra na kire sa na enyi ya ka wa ha nye sa na mra na kire the level eti untimi me kan kire mi say untimi asidan e na untimi wo sika no that's not the argument the argument is say one mra na say wuchi obi a 48 hours fa ne fa ahodie ye den e ma no ntijano fa ne fa ahodie ma no bill no so a wo de be ma no no e ma ne nya kwansidie e wo ne peri yo ene ne fa ahodie ho. That is the law. So how do you determine that? You determine that because there is a case on it say it must not be onerous. Magic can catch oh please. I'm not making a comment. Let me hear on come on. Me we are me hear what drink me so. I didn't me hear what drink. Say me o me bill condition of 1 CD. Na me ntu ya be me dem. Make I say obeso atwe baby a wona. Mo so what you say? Enti enye sikare dodo so obenya na wunya. How do you determine that? Nipa na be ya consider na say. It depends on assembly. Said there are two types of bails. In fact, some of us we are calling for say about police inquiry bail, Yoko, CID ni sa nema na. Yemfa ehumra, ehun hihye yenye den, emra. Okay. Because you say no abaya discretionary. Enti Raymond Acha to ho na woni MPP for what problem no. Ono ne problem a woni e woni nti no. Why na adwin say we MPP ni na oba ho a. Kwan bi a mefa so a metwe so no metwe. And that's precisely what he's doing. But now say na enyo na ye panyi o. But na so why you say because only MPP what problem to know. But it is clear. The all you say it is clear. Enyo na ye panyi o. And you be so catch me say the koso Yoko no ni mo hwe. Oh so ni mo. Of course. It is why ye panyi wo ho no nim hu bibi. Esan ko no kra na tufo se da bi. Minia 50 million, $5 million no. Onerous. Consider no Macatro say mra ma okwan. Asma me kan na wonti ase. Macatro say emra no kire say bill enipa no ne fa hodie ni ade a edikan ne right. But of course, bill and I di obi to sell for 40. You are distorting my thoughts, Macatro. Yadi obi to sell no a part of the legal process. But the right and so recommend this year be mano bill. And a court atna so say one and I'm say yem pese be tietia ne fa ho die nso ntino e say 48 hours. Two say 48 hours ne kra ko si weekend kra na constitute court. Three making sure say bill na wo dey manipa no enya onerous. Enye bibia wa wonim se be ya consider no aheda ma na ya consider ma nipa no. It is against the law. That is what I'm telling you. Enti ade a abrantie ne ye no omo fa kwati kwan bia se wo ye be kire na wo opposition now sorry a wo ka president Mahama asem enti no yaba no ye be kire we power lines na no mo be ka kire se wa sense ase muhu sense ase argument ne se bi ensuo bia nyina mu nti no because ene mo party chairman for all over mo minister elembele ko he ne constituency e ho na ye too gold enti munim say mo ni any leg to stand on when it comes to gold enti anya de yanko pen tansa foforo ne fa mo no mo amu Erastus mo amu Erastus some be no be kan what see and then call for mining site national security fire then take over. This is the criminality amu abaya mo baya mo say mo be stop galamsey mo ankasa mo engage in. So you don't have any legs to stand on, and because you don't have any legs in Tino, yankofa money laundering, yankofa causing financial loss, yankofa fraud. Who's one kofa yena? One can't Ghana for they want to me defraud no. One can't say
adie we pote no ye ya cause financial loss na so cause financial loss and PSC me busa say aban agency ban and no no mo kan bo mu ye why na was our agency why omu edi ye abete ye man ne cause sa financial loss no do we not deserve to know who those people are unimom wo te a unimom one more mo aban agency no unimom agwesi we journal unimom so aden no mo de ye nimom okay mepa aden ti no mo de ye nimom do we not deserve to know who the collaborators are do we not deserve to know who the collaborators and I am witch hunt. You see, President Mahama has been saying, oh, of course, a vindictive government. It's a example. 20 seconds. A tour near second or money nam. A buying former government and call for fee. I'm so irresponsibly. I be part watcher. Parliament, Muhammad the power watcher say, yes, near by now you that's how irresponsible you have become. And then vindictive government. 20 seconds. Medasi. Ni anami ni aneka kufikana. Asem na no bezo okay dia no. I don't know person can. Edi kan say 48 hours. But you kofo. Wobuso. Of course. But we need akwasi the other juada. You be said ye chia e obedwem so. Nyame enke nyina wakra.